enak kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dari Saripirin, hari ini dari Saripirin meliput pernikahan adat Sunda ya. Ini berada di Pangerenan, Kabupaten Garut. Pernikahan yang sangat indah ya, segala dibawa. Caket nih mampunya. Caket seserahan teh. Masih sa-RT. Siapkan anu kasuhun bagi penampilan ini kirang digunakan 5 langkah Kang Iwan ya mah. Ya. Tetapi pasar 5 langkah. Pasar 5 langkah. Iya. Pasar 5 langkah. Tuh. Segala dibawa lah kasur. dulu tahanlah dan gelas berat. Kursi. Ada ya, abot. Ternyata bawa kambing juga kan. Aduh, aduh. Wah, sebapak. Domba. Bos, mugi lancar bos acarana. Siap. Macam keras, sakirin kahawatas. Mana Bu, tampil Bu? Ditampil lah, ditampil.
Salim ditahan lah sekedap, Ya tanah di. ditahan. Tanah sana kali tanah. Lok Salim. Ngangen cipika-cipiki teh. Cipika-cipiki boleh. Cipika-cipiki atuh. Cipika-cipika sun. Kuping kiri, kuping kanan. Nah, gitu. Tahan. Tahan. Ya, atas. Atas rengsenya. Aturan Ibu. Yang paling dia paling kedua kan. Kamu tak pakai ayu mohon dibantas wae. Bikin nampi ieu cacanakan. Pakai ayu nanti sekarolot. Kan biasa nama pakai ayu teh baju ungu gitu nya. Ieu nama can karanceng kene can kerja. Akadan. Langsung kalau beken. Iya kan. Malisir. Gimana? Pada ada ini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jang Suherman, Bapak nikah hidup Aputi tegas Bapak Namina Linda Fitriani suka pada suka kalayan mangge mas kawin emas 10 gram sarang alat sholat dibayar kontan. Terima abdi nikah kaneng Linda Fitriani putri tegas Bapak Komar kalayan ngage mas kawin emas 10 gram katambi alat sholat dibayar kontan. Mas saksi alhamdulillahirabbil alamin. Syafaatul rasul. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik wa sallim wa barik ajmain amin. Amin. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ning Linda AA mayar mas kawin emas 10 gram sarang alat sholat dibayar kontan. Pamugi katampi kalayan kabingan. Abi Nampi dibayar mas kawin dicaroge abdi ku emas 10 gram sarang alat sholat dibayar kontan. Nampi kalayan kabinahan nuhun Salim. Tahan sekedap. Tahan ya. Ya, disun, sun kening. Sun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
ini as'aluka khairullah wa khairan ma jalaka alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarriha ma jalaka alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu la haula wala quwata illa billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Majriha wa mursaha innahu ala siratal mustaqim. Sun, tahan. Tahan, sekedap. Tahan 2 jam. Ya, sip. Atas. Tanggal 11 Juni 2024, saya Suherman bin Owi berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Linda Fitriani binti Komar, Bapak Komar, dengan baik, musyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp 10.000 sebagai iwan pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwan tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Garut, 11 Juni 2024. Suherman. Video eta sumber tak iya pakai ayu kadang-kadang ya. Pakitan jalan sama Ibu Rama kayak bebas Ya. bebas bukan udah berat jempol Bebas, jempol. Oke. Tahan sekedap, 1, 2. Bebas deh. Ya. sip silakan. Kata tim abdi muka ieu tutungkusan anu mangrupi sawer sudah hapunten kasadayana kumagi abdi mah sanes ahli namun ieu mah kapaksa we da teh aya deui panginten mah seueur mah kapehakeun para wardi nyukruk galur ti karuhun nutur latak para wali Sawer dulu Bang Yus. nyambung kabalaria ditinggal tilini aki ngawaris kabudayaan seni Sunda sawer asli Serta sawer. seni Sunda kebelan siwa diri hirup ulah kajong cunan
mawa diri sing tariti satinsap make pikiran gelis pikiran mah ye pepeling jalan situ si lepe rapi nu salmur kacai jadi salwi kadang mah jadi saloga nggak jadi hiji nggak hiji nggak jadi dulur sagaya makhluk Gusti hubungan mah sapi lulungan kedagan katinang ati ka ibu sareng karama neuneuda kamaha suci aku pangantenan ulah aya katirangan sing tiasa sasanungan sangkan panggi kasenangan sing seneng kira-kira di urupan payuna caeta bade istrina masih dugi kahasina harti gelis ayeuna lebetkeun kana manganna manawi aya gunana nu dipabri mangpaga baheula disiraka beunang bala kudu bisa siri bela jeung saroge nan ulah palasir bae enggal atuh gerade ngambe gegeus saban poe lalali titi suci ati tembongkeun sing bean budi cirinya kasalaki lalaki mun osok nyandung omat ulah wakapundung keun angkep cina ngaberung tong dihalangan asal cukup sandang pangan cina lilir ku sorangan sangkan panggil kasenangan sing senang geus ayeuna yap ka dieu pamegetna ibu bade ngawurukna diregepkeun kuasa oma ulah pikir heureut sangkan silih pikam bojo moal mikasono mun sono asep ka istri sing pagesa seperti patri campur gaul sareng santri talayan ati nu suci pasti bersih patah di lumayan ku asep elis lenyepan nyawer teh tere bekasan nyawer teh turun tumurun tuturunan di kaduhun pamudi ulah digantun sawer turun ngatur nuhun sawer hartina panggeuing papata geranya raring dangling baring hariring pepeling geura areling urang sadaya Gusti Allah nu mulia nu agung sing sabae ditulung ku bumi alam dijunjung nyana kaliwat langkung nya bae nu kawasa ke masing-masing manusia ulah digagah perkosa bisi urang loba dosa gunung keong remah sumangga geragek sali mau sakit ku pelawan kisah
Masya Allah, berarti pernikahan satu kampung gitu nya. Meniresep segala dicandak. Romari ditanggung, kursi dipanggul. Alhamdulillah. Anu nikah teh saha namina? Teh Linda pokoknya. Neng Linda we pokoknya namanya. Aisyah anak kenal terkenal. Hermawan. Ini persiapan hidangan parasmanan buat sekarang. Ciri khasnya itu ada sate ya Bu ya? Iya. Sate, apa kentang, serba ada, segala aya. Biasanya suka yang rujak cuka. Ada ini. Nah ini asinan ya. Kita review dulu, Bang Dedi. Ini rujak cuka, apa kentang, tumis, sate. Oh, masih banyak ya. Ini ada warung di sini tapi pakai motor ya bagus. Masya Allah. Ini buat orang dapur, ini kopi sponsornya ya. Stok. Bu, yang nikah teh saudara ini deh ya. Iya, saudara. Masya Allah, semoga dilancarkan acaranya dia. Iya, amin. Nanti izin ada di YouTube Bu ya.